So kuthe makufika lento le yashintsha yonke into njengamanje abantu besilisa angisabathandi nje sidalo. Ukunalokho kumele ngibe abangani nabo. Kube ukuthi nje ama-out, sengibona ama-out nje mangibona abanye abafana. Okay. Kuthe makuhamba isikhathi-ke lento le ingicontrol, ingitshela ukuthi kumele ngihambe ngiyoshela leya ntombazane leya. Hayibo, okay. Hayi, ngathi ake ngizame, ngibone ukuthi kuzokwenzakalani. Nangempela enye intombazane ngayimisa, ngayikhulumisa, okay. Even nokugqoka, yabo indlela esengigqoka ngayo manje, akusavumi nje ukuthi ngigqoke isketi, ngigqoke nje izinto zamathekeni, akusavumi. Sengathi nje ngingagqoka ibhluke, gqokiseke out. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya, igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Mafafuke njengede ngabani isamba nesamba umnkosi engalala maqedo lalo bafozane. Nokonje isikudla athi mawuvimba ngala, thukusunga le. Ngumkhovo oyiphayo, madakeni oyishaya sankintela. Le Inethezeka TV, gama lohlelo uphila kanjani? Abanye abantu bathi kukhona impilo yasemkhathini, abanye bethi into engekho leyo. Kodwa namhlanje kukhona inkosazane ethe ayisibhalele la kwiNethezeka TV izositshela ngempilo yayo eyiphilayo kuze kufike la ikhona. So qala eqaleni ukuthi iqale ikhula kanjani kuze kufike la. Nkosazane avele sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Njani bhuti wami, ngiyabonga kakhulu ngethuba onginikeze lona. Mina ekukhuleni kwami ngikhulele eMangozi. Yonke into ibi right nje ngikhula. Ngiyintombazane nje ngenzisa komuntu esifazane nje, yonke into ibi right, akukho ebekusolisa. So semakhamba ekuhambeni kwesikhathi kwafika la engifuna ukumuva khona ngize la eThekwini. Mangifika la eThekwini kunezinto ezenzekile ezingiholele ekutheni ngigcina kuba nezinto engizwayo emadlebeni ami, kube ngazuthi ngizwa nje ama voices, ngizwa izinto ezikhulumayo. Kwangathi kuyashintsha nje, kweshintsha nje ubumina, ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngathi mangibatshela ekhaya, okay, bangitshela ukuthi kumele ngiye esontweni ngiyothandazelwa. Yabo nje ngathi hayi kodwa-ke ake ngizame lento abathi angizame, ngaye emasontweni ngithandazelwa. Kodwa kufani, mangibuya kuvele kube ngathi kuba worse. Futhi khona mase kusebusuku, mase kumele ngilale, yo vele ngibona ukuthi lento le ivele ibuye kakhulu. Iyakhuluma-ke manje, iyangitshela nje ukuthi yabo labantu labo yakubona ngeke bakusize ngalutho nje. Hayi, okay. Ngagcina sengizama ukuthi ngithole ulwazi ukuthi kahle yini lento le enginayo. Okay, ngathola ukuthi lento le ibizwa ngokuthi Illuminati. So lento le ihlukene-ke. Abanye bangena ngezinye indlela, mina indlela eyangena ngayo ayisangivumeli ukuthi ngithandane nabantu besilisa, ngoba phambilini bengiwumuntu nje othandana nabantu besilisa, ngihambana nomhlolo, nginayo kodwa umuntu wami obengibekezelela. So kuthe makufika lento le yashintsha yonke into njengamanje abantu besilisa angisabathandi nje sidalo. Ukunalokho kumele ngibe abangani nabo. Kube ukuthi nje ama-out, sengibona ama-out nje mangibona abanye abafana. Okay. Kuthe makuhamba isikhathi-ke lento le ingicontrol, ingitshela ukuthi kumele ngihambe ngiyoshela leya ntombazane leya. Hayibo, okay. Hayi, ngathi ake ngizame, ngibone ukuthi kuzokwenzakalani. Nangempela enye intombazane ngayimisa, ngayikhulumisa, okay. Even nokugqoka, yabo indlela esengigqoka ngayo manje, akusavumi nje ukuthi ngigqoke isketi, ngigqoke nje izinto zamathekeni, akusavumi. Sengathi nje ngingagqoka ibhluke, gqokiseke out. Okay, ngahamba ngayimisa le ntombazane. Hawu, okay, yangaba nenkinga. Savumelana nje kahle futhi. Shuthi yilento le esuka imcontrola nayo ukuthi avuma, ngazi lo moya lo. Nangempela sivumelana nale ntombazane kuze kufike ekutheni, okay, siyahamba siyendlini. Yonke into ya right nje futhi nje nga-enjoya nje nami ngabona ukuthi yonke into right. Ngoba ukuthi ngiyaqhubeka impela, ngiyaphuma ebafaneni nje, sengigcine sengitshola namantombazane. Kodwa manje lento le isiyangistressa ngoba manje angisesimina. Seshintshile nje ubumina, sengiwomunye umuntu. Yonke into engiyenzayo lento le iyangitshela ukuthi njengamanje kumele wenze ukuthi, njengamanje kumele wenze ukuthi. Yabo nje iyangihlukumeza ngempela lento. Ake sibuye la, uke wathinta indaba yokuthi ubuhamba umhlolo.
kwenzakalani uneminyaka emingakhi iqala ngoba phela ngiyakubona usemusha umdala kakhulu umhlolo uyeke nini ubusayintombi noma iqala yona iqala nje usayintombi noma iqala yona mhlawumbe usuphumile emntombeni ngineminyaka ewu-23 so ukuqaleni kwami ukuhamba umhlolo bengiko 16 17 kanje ngisahlala emakhaya so ngithe mangifika la eThekwini umuntu omebenginaye cause naye bebuye ezohlala la eThekwini abuye ezemakhaya gcine kube khona okwenzekayo kodwa nje manje sengikhulile sengimdala kodwa akubanga nje isikhathi eside cause sengisanda kuyiqala lento le yenziwe kwase kwafika lento ke lo moya lo weIlluminati okuyiwona ugcina ungishintshile ngangabe ngisayixaka nje ngelento engayiqalayo ngangabe ngisayixaka nje isoka lahamba lona noma lahlala wavele wabona naye ukuthi angisamnakile and khona intombazana wangibamba nayo wagcina ebona naye ukuthi hayi lo muntu ushintshile ngempela wavele wagcina esethula naye angazi yagcina lapha indaba yakhe because asajwayele nanokukhuluma sekuvele kungibhole even nalokukhuluma naye ke nje hayi ake sibuye la ekhaya kwenzakalani ngalesi sikhathi nakho uthinta indaba ukuthi bathi hamba esontweni bakuthandazela kuya ngokuthi uye esontweni kwenzakalani amabandla ubuya ebandleni elilodwa noma bekwenzakalani bhuti wami maningi kakhulu amabandla engihambile noma ngeke ngize ngwabale kodwa maningi bezama ekhaya ukuthi bangisize and indlela bebezama ngayo ekhaya ukuthi bangisize bekungihlukumeza mina because lento le mase ngilala ibibuya izongitshela ukuthi ayikho lento yenzayo ngagcina sengikhetha ukuthi ngivele ngihambe ekhaya ngizohlala eThekwini ngiphilela impilo yami ngibone ukuthi ngenza kanjani ngoba ngiyabona ukuthi ekhaya mabele kube ngisemasontweni bele kube ngithandazelisa ngiyabona ukuthi ngathi ngihlukumezeka kakhulu because lento le iyabuya izongitshela ukuthi yeke lento yenzayo nalabafundisi labo yakubona kuyafana ngeke baze bakusize kalutho nje because nabo bakuyo lento le ngeke uzubone ngoba bona babhizi bathandazela abantu bebiza igama la Jesu kuyafana nabo siyabacontrola Ngizokahle ake sibuyeke sibheke la ekuthenini ukuthi kwenzekileke wawuhamba kwangangenzeka lutho akukho la mhlawumbe kwafika khona ekutheni ukuthi hamba olashwa mhlawumbe ngenye indlela noma ngokwesintu okwamanje ngeke ngiqamba amanga ngoba angazi noma yingoba nomqondo wami konke sekucontrolwa yiyo lento le ngibona ngazi ukuthi kuyenzeka lesi sikhashana esincane ngicabanga ukuthi yazi lento ayikho right kodwa isikhathi esiningi nje ngibona yonke into right because even nempilo yami nje ngibona ngathi izinto ihamba kahle nje manje angazi noma kwenziwa yikhona yini manje ngiyasaba ngizothi ngiyoyilapha lento ngikhiphe mhlawumbe impilo yami vele ibe ibhede yabonga ngiyasaba nje kakhulu Emake amaphutha ngoba kukhona la uthinte khona ukuthi wahamba ekhaya kukhona yini abakubona ekhaya noma bakusola ukuthi lento kukhona into eyenzeka kuwena noma oyenzayo njengamanje kakhulukazi ekhaya ngathini abadala ayikho into abayisola mhlawumbe engingabasho usisi wami because usisi wami besiclose kakhulu uyena mhlawumbe engasho ukuthi waba nakho lokho kungisola kanti vele sengizohamba ngangafuna nanokuthi nje azashe ekhaya ukuthi akangitholi kahle khona ushintsho lwenzakalayo nje kumina imake ekhaya akukho izinto abakubamba kuzona ngenkathi usekhaya noma abakubona ukuthi kukhona mhlawumbe izinto ozenzayo ngoba kukhona la usibhalele khona wathi wena kukhona la ubonakala khona ekhaya ukuthi kukhona into oyenzayo osuqala nomkhubu ukuthi ukujova ukuthi usofuna ukuyenza nasekhaya kwakwenze njani lapho ngoba ngifuna ukuya kulokho owawubhalile into ebiyenzeka angithi ngasekhaya kunezingane nje ezikhulayo zakomakhelwane manje into eyayisibuye ingehlele mangabe ngisekhaya thola ukuthi ngizobona ingane mhlawumbe ezila ko 13 14 15 ngibona imkahle nje ngibona ukuthi ayikhula kahle ke lengane ngicine ngiyithole sengiyihalele ngathi ngaba intombi yami yabo ngabo ngicine sengibona ukuthi hayi bazogcina bengibamba ekhaya kodwa kwagcina ngenzeka ngalutho kuleyo ngane nalendlela yokugqoka ke babebona ukuthi hayi ngiyashintsha ngisasifundi iskate sengigqoka amabhluku okuphela ayi kodwa ngasheshe ngamuva ke kubona ukubengaze basole okay
amabandla uthe uwahambile one ucishe amabandla amaningi usizo lakho wena iluphi la olibona ukuthi lingaba khona ukuthi wamukeleke mhlawumbe ekhaya ukuthi kukhona impilo osoyiphila mhlawumbe abazoyiqonda ukuthi ihambisana nani noma ayikho futhi enye indlela singenza ngayo ukuthi bekwemukele mawubona wena ukuthi mhlawumbe ekhaya kuyinkinga singenza njani thina njengeNethezeka TV? Mina bhutami into engiyifisa ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi bese ngahlangana kanjani efamily yami nisihlanganise because lokhu ngahamba mhlawumbe sekuphele 8 to 9 months ngahamba sihlangane ningihlanganise nabo sifike nje benganakile mase kuyakhulunywa ke ngoba make saqala sabachazela mhlawumbe ngeke bafunde nanokuthi nje bayizwe leyo nto sifike nizama ukuthi ningikhulumele nabo nibachazele ukuthi no nginento kanje angikhona ukuthi ngikhiphe ngisho ngathi ngizama usizo labo bantu labo engiyakubona ngifuna usizo kuvele kube ngazi ukuthi nabo bakuyo lento le ngeke baze bakwazi ukungisiza into engifisa ukuthi nje ekhaya bangamukele ukuthi sengikanjena nje bakwazi ukuphila nami. Okay, kulungile. Ngiyabona ukuthi lo daba lithethe abantu abaningi. Kukhona abantu izinto ezikanje abayifihlayo. Uthola ukuthi umuntu uyazeka ukuthi bewumfana enza konke, uthola ukuthi asazi ukuthi kushintshe iphi kungene kanjani. Kuyasiza lokho. Omunye uthola ukuthi bekuyintombazane. Eshintshe nje egcineni ungazi ukuthi kushintsha kanjani. Okunye lokho sifuthi esingakwazi ukuthi wena ube nenhlanhla ke ekutheni ukuthi ungashintshi nje. Mhlambe ungazi ukuthi yini lekushintshayo ngoba abanye bashintshwa yinto uthola ukuthi abazi ukuthi bashintshwa yini. Uyayibona lento engishoyo. So ube nenhlanhla mhlambe kukhona obasizayo abaningi mhlambe abacashile abasazoqhamuka besho ukuthi ubona nabo kwenzeke u1 no2 no3 mhlawumbe kwehlukile ungathini kubantu abathule kumanje nezinto ezikanje ezibehlelayo uthola ukuthi lo muntu uvele washintsha esikhaleni kodwa uyazi yena egcineni ukuthi kwenzakalani kuyena ungathini kuyena nje elapha ekhaya esibuka njengamanje ekutheni ukuthi umqwashise ukuthi ezinye zezinto kumele ikhulunywe ukuze kwaziwe ukuthi kuliwa nani empilweni yomuntu. Into engayisho nje ko my sister lapha emakhaya kuyenzeka futhi nakwamanye ama-out kuyenzeka nakubafana into engayisho nje ukuthi ukuze ungalokhu uphila impilo secret lokhu ufihla sengathi ungazama ukuthi ukhulume ngalento le ubachazela abantu abaseduze kwakho ukuthi no mina nginempilo kanje ukuze mhlambe nawe uzokwazi ukukhuleka ngoba kuyafana ngisho ngathi ufuna ukuyikhipha lento le awukwazi ukuthi uyikhiphe awukwazi kumele uzame ukuphila nayo nabantu ophila nabo uzama ukuthi ubachazele ukuthi njengamanje nginento kanje futhi angikwazi ukuthi ngiyikhiphe into engayisho nje ukuthi kumele bazame ukukhuluma nabantu abaseduze nabo ngoba abanye bagcina beyibulala thola ukuthi lento izinto Illuminati emenzisa yona akayifuni njengakho nje ukuthi ujole namanye amathekeni ukuyithekeni nawe thola ukuthi awukufuni kodwa manje lento le iyona ekudonsela kubona abanye begcine sebeyibulala kanti kuyasiza ukuthi ukhulume. Kuyenzeka ukuthi amantombazane kube yiwona ayizelayo. Kuyenzeka uvela ubona intombazane ikuthandile nje ikubone nje ukuthi cha ngaze ngamthanda keke lo girl ikuthande nje shuthi kusuke kuyiyona lento le ikwenza nawe ube attractive kwamanye amantombazane. Wena ungasho ngolutho wena uthola ukuthi awukho lapho kodwa yona iyakwazi ukuthi kwenze lokho ukuze kube into ehlanganayo phakathi kwemizwa yenu naleyo muntu. Kuyenzeka. Ngizokahle nkosazana amazwi ogcina ungawadlulisa njengamanje ukuwadlulise nje kubo bonke abantu abasibukayo emakhaya usho nje ukuthi kubaleke ngani ekuthenini ukuthi nakuba kukhona isimo umuntu esimehlelayo nalo muntu usuke engazi ukuthi yena ugacela mhlawumbe kusiphi isimo uyayibona leyo nto ngoba usho ukuthi mawuthi uya ebandleni kuvele kuthiwa hayi naye lo muntu ungakuthina ubanjwe yiyona kodwa imbambe ngeyakhe indlela akambambanga ngalendlela yethu. Ngifuna ucacise lapho nje okugcina ekutheni ukuthi ukucwasa umuntu kwesinye isikhathi kuba isici ungazi ukuthi wena ubanjwe yini. Yes but wami ukucwasa omunye umuntu akukho right ngempela because omunye ugcine sekhethe njengami ugcine sekhethe ukuyiphilela impilo yakhe yedwa
endaweni la ngaziwa khona ushiya indawo yangakini. Kumele sizame ukuthi nabantu bayamukele lento leyo ukuthi iyenzeka because abanye iyabangena bengazi okwangempela. Thola ukuthi umuntu wenza izinto kanti akazi ukuthi ungenwe yilento le. Iyona emenzisa zonke lezi zinto lezi. So into engayisho nje ukuthi abantu la ngaphandle kumele sizame ukuthi philiswane ngoba abanye bethu ngempela hayi lento le angeke size sikhona ukuthi uyikhiphe noma indlela yokuyilapha angeke size sikhona ukuthi siyithole because kuyafana abantu esiyakubona kuthiwa bayafana nathi okusho ukuthi nje yinto ekumele sizame ukuthi siphilisane ngayo bezama ukuthi baphilisane nathi njengoba sesikanje ayikho into esingayenza. Ngizokahle nkosazana sibonga kakhulu nesibindi sakho nje bambalwa abantu abaphumele bala nabasondelayo bezokhuluma izinto kanje sibonga isibindi sakho. Ngiyabonga kakhulu Nambu sengathi ningakhona ukuthi ningihlanganise nefamily yami iyona into engenze ngaze ngabhala ngempela ngoba sekunesikhathi ngingayile ekhaya and abazi ukwenzakalani ngiyafisa ukuthi bangibone senginje ukuthi sengumuntu kanje bazama ukungamukela. Sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya iNethezeka TV uphila kanjani sibonga kakhulu nakuyinkosazana isibindi sokubhala udaba oluthinta kakhulukazi imimoya ibahluphila abantu ngingakhuluma kakhulu ngayo imimoya kuyona iNethezeka TV kukhona la khona engisuke ngichaza khona ngemimoya iyona Illuminati ukuthwala nokunye ngisuke ngichaza zona izinto ezisuke zikanje lezo zinto zisuke ibaleke kakhulu ekutheni ukuthi ulalelisise nawe ngoba nakweminye imizi noma iminye imndeni isuke ikhona leyo nto kodwa isuke icashile la iveza khona vele nicwase leyo muntu kanti into endala nasekhaya uthola ukuthi yamukelwa omunye umuntu iyaguduza nje nasekhaya kukhona ezifunela yena la imthola khona kumangala abantu abaningi. Nethezeka TV ungasubscribe uthi Nethezeka TV ngena ku Facebook ungena ku YouTube ungena nalapha ku TikTok uthi Nethezeka TV phinde usibhalele na kanjani uzokwazi ukusithola igama lami ngumzothule ngokashembe isibongo ayiphindi idibane.